Turabasuje abakunzi bacu, iyi ni Rubavu Buy and Sell, mukomeze mugubwe neza cyane. Twizera ko aho muherereye hose mumeze neza, natwe i Rubavu tumeze neza cyane. Twabazaniye deal nziza cyane, ikibanza kiri affordable, ikibanza twakatuye ubu kuri miliyoni 20 zonyine wagura iki kibanza cyiza gifite metero kare 507. Ni ikibanza kiri mu miturire muri R3, ni ikibanza kiri hafi ya kaburimbo. Kukivaho ugera kuri kaburimbo ni iminota 3. Ni ikibanza kiri hamwe neza cyane n'ibitaro bya Ndengera, ni mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Rukoko. Uzamutse haraguru ya kaminuza ya UTB, imwe yahoze yitwa RTC. Naho ngaho hari imihanda ya kaburimbo. Ikibanza uva muri kaburimbo ukinjira nk'iminota 3 ugahita ukigeraho. Kuva kuri ibi bitaro byo iyo uri ku kibanza uri kubireba imbere ni biregeranye cyane, harimo nka metero 50 zonyine. Iki kibanza rero urumva ko kiri ahantu heza, hari ibikorwa remezo. Ni ikibanza kiri ahantu hari guturwa hashyushye cyane, abantu bari kugura benshi. Iki kibanza rero ntabwo gihenze, kuri miliyoni 20 zonyine ukaba wakegukana ubuso bungana gutyo metero kare 507 mu miturire, ahantu heza washyira inzu zawe nziza za 2-in-1 cyangwa ukaba kubakamo akageretse bitewe na bije yawe. Iki kibanza ni sure deal rwose, ntikigucike. Uduhamagare mu ba mbere kuko ikibanza twagikatuye ntago ariyo twashakaga, niyo mpamvu kitari butinde kubera ko igiciro cyacyo ni cyiza cyane. Abazi ibyo bice turi kubabwira, ikibanza ubundi ni miliyoni 25 no kuzamura, gifite ububuso. Iki rero kuba kiri kuri 20 gifite ibyangombwa by'ubutaka n'imitasi y'ako kanya, kiri mu miturire, kiri ahantu heza cyane, hari ibikorwa remezo. Urumva ko gifatanye n'ibitaro bya prive bitwa Ndengera aho ngaho, kiri hamwe n'imihanda ya kaburimbo ivuye kuri kaminuza ya UTB, nayo iri hafi cyane kuko kuva kuri kibanza ugera kuri kaminuza wakoresha nk'iminota 5 yonyine. Iki kibanza rero nikigucike. Ubuso ni 507. Igiciro cyangwa se wakigura kuri miliyoni 20 zonyine. Ukoranye natwe ukaduhamagara Rubavu Buy and Sell mu ba mbere, iki kibanza wasanga kigihari ukakigurira. Ariko nutinda ukareba ukavuga ngo nzaza, tuzakurangira ibindi, ariko iki cyo ntabwo uzagisanga kuko kiri kugura amafaranga atari menshi rwose. Duhamagare kuri nimero zacu 078 11 75 255 cyangwa se 078 33 Ushobora no kuduhamagara wageze mu mujyi wa Gisenyi ushaka kugisura, ukadusanga ku biro byacu cyangwa se kuri office zacu hano mu mujyi wa Gisenyi, imbere ya station Marine, mu mujyi rwagati wa Gisenyi. Tukakujyana ugasura ikibanza ukakigurira. Ba nyiracyo barahari, ibyangombwa by'ubutaka birahari, ni ukugukorera mitasiyo gusa wishyuza miliyoni 20 zonyine. Duhamagare rero mu ba mbere, iki kibanza ntugicikwe. Ni imari, ni amahirwe. Wowe uri kukireba ufite nayo mafaranga kandi ufite gahunda yo kugura ikibanza mu karere ka Rubavu, ushaka kukigura ukeneye kubaka, ushobora no kukigura ubikamo amafaranga kuko ni imari, nago gihenze. Duhamagare mu ba mbere, iki kibanza ntibakigutange. Ni Emmanuel nk'ibisanzwe.